Nabon Savin ATM channel welcome thilangol chingkhulam suongol pa tu sei ga avekit hitivin ama sa pending in kay tu sei hi EPT patip ding atiam ai hon wang thu sei jo si bible ai bet diu he hei okay nang tu sei chu bible la hei lo ham kay tu sei jo he bible la hei lo ham chuting tala nang hota san hi bible to kitu hei kitu lo ha bible la hei lo ham pu Dr. Hegin samsaw pa hichalaya thilapu hi don but nahin pitimo nangin Bible to kitu pui Bible la Bible to kitu pui Bible la tua samsaw pa Dr. Hegin sim do le sei do chuna za chuna na khanga hi chi chu ha chungnung pathi na hi ami te angai lu ji a ai hung wilwa thu phun hung bol pa a hi tia na ta san pa chu hi chu ama chun akam chang ta a katu sei do le nei ta san na thu le katu pu noi bible poi bible to kitu poi a hin ti zo nunga na ta san na pathin pa chun katu sei ho bible poi tia aman a sei do zo nunga nangin hoi lai bible chang chun hin sim kuna ke nin ni lai de phad ke cha pathin thu ka sei pi su ke chula pathin le diabol hung ke la dila ku ki te ong vil na ding thu ima cha poi pathin thun hit tabang mo mong ki hil na cho thei poi atia ki chin ta ka hil zo nunga hi chila yong ki phung pa chu thila pui ta pathin thwa vel vela ka ta do zo nunga chi ibi bola kai chu bible pan sala thu sei da na hin mo kinam phat ke cha ka hil chin zo nunga nong ho jong na thu sei saw le na kat do sa ho na ki het theilo thila zo sei ba he bunga chu na zo sei dan ho le na ki ta tu le de dan ho chu ve ne tia kai ni het sa kai bet sa nei mi chu kai chu ipi pathin tu sei la kai nin ngo ham na thila pu bible khella mana tong pa ka tu phun le ka tu sei ho bible poi ti pa chu nangin bible me tia su tu te te na pan na la na thei kham khama pathin thu na hin pan sa na hin sim no hi nom bu na hi le tu na kan hil chin ki din he ye chin video skip lo be ngain lang phat ke cha na khang na dwa na ngai di okay thila thu sei thila hon iti a thu an sei di jam be ki taw te le bible ai bet diu he ai hon ki pet do thoi poi a bible pan thelo ho thu chu pathin thu ka se ti la pathin thui te lo bi chu mi hem chi na philosophy a bul langa bible in simo choi tai tu ai bet diu hi mark bung khat chang som ni le li le som ni le go chan tam ta he thila in tu ta aseina a condition he tu ta aseina ding chu hilan ga veo te le Nazareth Jesu nang le ke ho ikim matnao I umem isumang wa hung na him nang ma koi na hi ka henai pathina kon athing chu na hi ati KJV English in gasimo teo let us alone what have we to do with thee thou Jesus of Nazareth art thou come to destroy us I know thee who thou art the holy one of God aso wa se ham chu thilana se jo ai chu ki tholle le pa ai chu aso wa se nei sa dan ham hung ki gel ki no Bible a ki ji ho ki se hin nang Bible pan lo by theologian ki he palanga til source in kilazing ke jo ele hi chu iti le hun ain sei pat jiam anave ki taw te le hi jin ne nothing a cho 1 John bung li chang li sim ngai we kacha te ho nang ho pathina kon ne hiu a hin chule hi ti ho chu nani zo wu a hi tai aji chu nang huwa umpa chu wa noya umpa sanga chung nung zo hi because greater is he that is in you than he that is in the world hijita san ho pathin nei ho ma sanga ju thila ki sel thelo he pakai su krista ma sanga ju thila in thuta sei ju hon ta san nei ta thila anno do ki go rong chu ele koi ho ma sanga thu zo sei ju am he nam pathin nei lo ho ma sanga thu zo sei ju zo nang ko ma chu hung sia thu zo le nang ngen chan hong sei bi ju hin tin na a pathin ta san nang thu na sei po le thila dom sang nei ke ju satan la lit na bo na sei in pathin to ki bange po nan ti jin hi chu hui la ko na pathin no pi dam pathin no pi lo chu thilo ki chip na bet nei hi chu John bonget chang som li lali atti la bula pana tul that chu diabol chu ding ta le am a chu ta am lo at aman thu sei ting non achama zo a sei in thu ta ki ti nei poi aje ama chu zo pa a hi ama chu fathers of liars a hi ati Satan in akama ko na ain khon do ain sei do zo si chu hoi han lang pha han lang si jong le abon cha
ปะทีนทุนนะสันในหิวินอามาจุมิโจไปบ่เวติอดัมและอีฟก็มาจูปะทีนินนะทีดิงให้อตินอะหินละสะเตนจุนนะหินดิงอะฮีอติลนะปะทีนตัวนะบะลันดิงอติเปปะทีนไซสางาหอยโจตะบงาจองและไมอินอะหินละปะทีนินโจอะฮีอติฮิจิโจปาจูอดัมลีฟินอะตะสันปะนะอะหินโลฮอนโลวะฮะกาวทีนเลวานุยจอนสินาดิมอนนะคัลเวลครอสa Krista in thisan nai san puma gen theina ong thu loi mi him te ong that do loi hi chu satan mi zo pa ta san aga asit dan chu kichin ta na mu do the mak bung khat chang som ni le lina aju Nazareth Jesu nang le ke ho ikem na umam ei smong ba ong na him nang ma koi ni him ka henai pathin thing chu na hi Satan kiti diabol kati chu pathin pa ko ma num pa chu van ga ma num ma galhin pan do pa chu in ama chun pathin chu koi hi he nei Satan kiti pa chun Jesu chu Jesu a hi pathin chu pathin ati mana Satan kam swa ko na chi ki hil dui po in mi him te thil siam zo sin pathin chu pathin a hi ta ita san mong wa chu Satan kiti pathin chu pathin he ta ata san hi be hi chi ata san na pa chu aphun do e bowin hi chi mana chu Satan chun thu di ase in thu ta ase ye tia hi chi Bible chang hi pan sat de po ye thilongol hi banga nangol Satan kam su kiti chu zo a hi ati ama chun Jesu pathin a hi ati ja chu na ta san gut ham Satan sailawin Jesu chu pathina hi na hu hing pa hi na sim pa hi ti chu ta san tak Satan sei na ngagyut ham Satan chun ma chu pathina hi ti manan ta san gun ham Satan chun ama chu pathina hi ti a sei na ngai le pathin ta san ni ha Satan ta san ni ha hi chui jo chilai Bible changa na ki veingol na pa chu hi chi Bible chang na man chak dan chu Satan in pathin a hi ati ja kin ka ta san hi pon pathin chu ei sim pa hi ei ngai lu pa hi ei hu hing pa hi ja ka ta san ne thema chongle John bung thum chang ge na chu ki chen ta sei chu la Jesu Christan ki chen ta sei chu la kei diabol na to zo si sumang dinga hung ka he ati cho diabol na to zo si sumang dinga hung pa chun hoila ya chu Satan chun thuta asahin ama chu khat be kum le nani ta san thei diu he atina tuana thupat dan na thu se dan momong chu betongo Bible in Satan chu mi zo he tia diabol na to zo si chu Jesu na asumang dinga hong ka he atila ya nangin diabol in betongo thuta asahi me namowa thuta jong asahi la ta san thei na kana dim se na ti chu nang le nang kilhem ngol nei chula diabol na choi sangi chula kei jo diabol ka choi sanga nang jo diabol na choi sanga kin diabol chu pumin pum ta san hi win ka ti chu hoilai ka choi sang na la a nang in diabol chung betang thuta ase hi thudi ase hi tia sei do te ri na gu chu diabol choi sang ni long thila hing meng thila ngol chin kholam thap hla pa hi bonga hi na ngola na hi ne u si chu mi nan pi do gu ji chongle Jacob bung ni chang som le kon a thila hon jong ama chu pathini a het wa pathin a hi a het wa ata sanwa kiti hot hot a hi ve ti chula namwa hi chi ya chu thil siam zo si chun pathin chu a pathin hi na het su ke banga chu Satan ho thil hon jong chun pathin chu pathin hi na het su ke chu ai wang amhon pathin a hi ti mana chu hon pathin chu pathin a hi ta san diu hi lo bi chu hi din Bible hi nang le nang lep kra hi tang hi chui chu me manipulation kiti manipulation na bol ki lo a Bible hi diabolical teaching ana bol chu me aye chu na Bible hil dan le na Bible pui dan chu Satan chu thu ta sei hi ta hei do ding na gut hi chu hi jun Satan na choi sang nang ki chin da phot chin chu la kei tu sei chu ngai tong hoi tan ngai tan ka tu sei chu hoi lai Satan ka dop sangam Satan chu ta san hi win ama chun pathina hin sei do a thu ta sei dan ong kila zo siong la ta san hi win ka ti chu hoi lai chu Satan ka choi sang na na la ham i panglom lo ma ching holam lep hla nanu ya hitta hi na ngol jing thangli sei pan mun kho no cha dan ham thilho pa thangli sei pan mun kho pan ni na thanu ma hi banga hi na pan na pu he gi na sei ta chu na mu lo na ho pa na ta san pa jo Bible am poi Bible ki muai poi Bible me poi ti chu nang hoi lai Bible to su tu te ding na gut ngol be se hitang
ai ho hi thila ta san ma ta san di hi lo effici bung ni chang som le get na chu lung sit man la ta san ma hu hinga om ne hi ta ve pathin ngai lut na a ta san ding hi win thilohon a ta san ja ta san di lo thilohon pathin a sei ji a pathin sei di lo thilohon ama chu ta san me ti ja ta san di lo ai ho ai sim paul ai hu hing pau iki het na zal ai ma sile pha conscience het na zala pathin chu ta san ding hilaya thila ho thu sei ji apos na kil gu na hi bonga hi nang jesu christian mak bung kha chang som ni khat pen hi thilai jong thu ta ase ye chung khat vel ani ta san win tia kil na dinga se hi lo pi cho ngol be se lo ni chu ele koi ho ma sa thu zo se ji om he nam pathin nei lo ho ma sa ko thu zo se ji zo nang ko ma chu hung sia thu zo le na ngen chan hung se bi ji hin tin na Satan in pathin nei lo ma sanga zo thu ase na sei di cha chula pathin na nei ta lo je wa chui chi thela pu jun ki chip na na nei wa ai lo be be ding thu ong se ayong na amen na tiwa thu ta nei sa tau chula na hing chang wa wan gam kai ni taw ve ati la amen hallelujah na tiwa ku ki pau chu wan paun ka hial tai ti la amen na tiwa ke man ke nai ki ti chu bible thuk lo zo si ki ji na dinga no kong pi wa ku ki nam pi chu nam lo si la dinga nam lin pen le lo pi pen ya kong lan ni ta we ati la amen na tiwa ku ki ti chu aza zo sin aza ting le ki ti hot hot dinga hi ta we tia nong le amen na tiwa ngol hui ta ta na le mo zo siu chu thila pu tu siu amen na tiwa na pathin nei lo je u chula el kale ma hung ki he na pathin pawin na angsung wa ki phung na in sol hi ti pa tu sei chu na ta sanwa ama chu pathin ka hi ti da na hung kilap ki na hi che pa tu sia chu na kilap ngol tak chula pathin ka hi ong ti pha na pathin na na la ki jing wa hi ta chu na kilap chat be de ju zo hi chula ta na ta sanu hu december 5 ka pi ni ki to thu ta ham ata hi lo da jong ni he chula thilangol ho pa hi mwa ki chi sa bible dung ja jesu christa pini khu december ha winter ha hi lo dan ki chin ta na mu chin se na 5 december la hung ping ke ti pa chu pathin he na ti te te thangli sei pan mun khu na khu ti o cha hi di chme mangai pan na la ele hinge hita chu thila amang khap poi na ti ai le first samuel bung som logop chang som le liga simote hitina kisune ahin la pakai hagau chu sola konin achi mangtan chule pakaya kun hagau gi lo khanin asugim tan ahi KJV version as with kisune but the spirit of the lord departed from Saul and an evil spirit from the lord troubled him ele hisla chu pathinin hagau gi lo man cha lo dan ham hi old testament e tai o hela hi gospel lo lai he nang heading kan se he gospel lo lai chu pathinin hi chi bible hi 1 samuel 16:14 hina tha san lo dan ham pathinin thila man cha he tu chan gya chi chu na sei na lai ham na ta san lo dan ham hi chi pathin man cha chu la next expression dan chu net thia ke lon nang le nang in next expression dan chu na ki het mo mo nga pathinin thagau bu cha aman cha lo na hi sa ham pathinin thilal gau cha aman cha thei lo ham na ta san lo ham tu chana pathinin aman cha chu la next expression dan mo mo chu na ki het nam next expression dan ta chu thilal gau thilapu satan ki ti chu pathinin ai ho hin na ding I hu ing na thei dingo pathin thuta I chon na thei dingo pathin imu chin meng thei na diwa pathin hi chi thilapu chu thagau bu chu ai man sa dan tuang expression na bol lo chu ai wanga nanup kit lo hi chu nang chu thilha chu ai ho hu ing na ding in gospel ki pan tu pha sei ding pathin amang cha kai poi na ti ki thau chu ai le ep purpose pen ta dinga chu pathinin thilha gau chu aman sa thilwa na gel ham ta question nei se dan jingai dan I hin na diwa thung sei lawa I hu ing na diwa na to lawa pathin thu I mu chin diwa na to lawa pathin to ikinei be che thin ni wa hagau bu na to lawa I pi purpose dinga cha pathin aman sa idan sei mo mong ti bible in pathin chu hin na pitu he atia mi hu hing pa he atia e ho zo sil hat dam pu he atia bible in satan chu tul that pa hi mismang pa hi milhem pa hi zo sei pa hi atia ai le pathinin hagau bu thil hagau chu amang cha theye amang cha e na ta san lom nei ti ki na ai wanga hagau bu chun e ho hin na ding e ho hu in na ding in na atong poi na ti ki thwa hi de ep pen de nga chu hi chi tul that zo sei pa chu pathin amang cha e na ti e da hin na dinga na tong lo pa chu thi na dinga na tong hi jing lo de ong na ti e
na gel do them hi logical chu hi logical reasoning chu hinna dinga hi lawa hu hinna dinga hi lawa ile pathina a hi man cha dan chu thina ding jing lo ding ham namu a hi chu la answer chu ai wa na ngin pathinin thagau bu cha mang chai na ti ke na hu hinna dinga amang cha poi na ti ke na ipi pen ta cham na doi chu lungdan umam chu na vemomong tungo diabol chu vanui le sit pompi hlem lapa vanui le sit pompi chon sit na pulut pa cho innocent ta pathin a hin si mi masate ni cho al hep ma na chon sit na ain lap ma ithi na diwa im pulu wa vanui le sit pompi mi him hi pathin to ki khan na lam pi suwa hi ji a chu mi hem cha pa jong Calvary Cross hang thian nang le kei ngai lut na zala a ul sati san valung chut le ti san nai san Calvary Cross a ain se na hi ji ti san man tam ta nang le kei e hu do na to na hi chan cho an pha cho da Satan na to gim nei dan cho Calvary Cross ko betang Christian a thu na khu mi zo pa diabol git lo ga hi cho chu khu na mu thei lo ham amma chu pathin amang chai na ti kit na ai le hu ina dinga man cha am iti kit a hi poi na ti kit na hu ina dinga I hin na diwa mang cha lo pa I pi purpose pen ninga amang chai ta na sei ham yel mo mong tongo na logical question dan le answer na dei gut dan so yel mo mong tang hin na ding hilo pa hu ing na ding hilo pa pathin mu na ding hilo pa I pi purpose dinga cha pathin aman cha na sei gut na chong le hu hing na ding mo mong hen lang hin na ding mo mong lang pathin mu chit na ding le pathin ipi cho amamo a hi chi thilapu thagau bu cho aman cha dinga na sei gu nei da na ibya dilemma anom cho ipi ja anom ham diabolical teaching ana lut kha je thila thuila na lut kha je cho na bible chang in sim mo mong jong hi mo mong tong first Samuel bung som le gup chang som le li na mo mong chu ve mo mong tong pakai lagau thingin sol chu ada ha phanin pakai kon lagau gilo hung lu din sol chu asugan thei tai namua pathinin lagau gilo in sol dan chu namuam sol chu a hin na ding a hu hin na ding pathin to akinai na dinga hung lu hilo pi cho namu china aye chu bible chang na simpen chun pakai lagau thingin sol chu ada ha tai ti nai cho thagau thigin adal ha mim ki ti chu pathin to ki khan ti nai cho sim tira mi upa ken le pathin a ki khan tabang Judas Iscariot le pathin a ki khan tabang unpardonable sin commit abol ti nai cho hi ji a chu pathin in sol cho dal ha first Samuel mung som ni lit ong sim tango Philistine te to ki dauding kun chun sol a taw tawang pathin oza pi ta poi di cho because he committed unpardonable sin thagau thinga dal ha chu pathin o pumza ta lo tin hai chu aman pathin ka bele tian lang pathin ka nai te na pathin o sial mongzel alim le mela sial mongzel na thagau buin avok thagau thilapu Satan ain ko a control tin hai ta cho hi chi Satan pan a control ki ti pen bible chang so na hin la da ipi pen ta achu thagau bu thila lagau cho pathin amang aman cha thilwa na gelam ta question nei se dan ka lungdong cho aye chu sol chula hu ina dinga thagau bu chong hi pon pathin amu be che na dinga thagau bu chlang hi pon ipi pen dinga chu aman cha hi na ti ham a thina dinga hi ti la na sei ki pon hu ina dinga hi ti la na nom ki pon ipi pen chu ham hoi lai ta dinga chu pathin lagau bu chu aman sa ana se ipi pen khona doi gun ham hu hingna dinga na nup lawa a hinna dinga pathin aman sa da na nup lwa le alhem thading a thi dinga hungti a thi sa ding le a that dinga hungti nai chu lagau bu chu hi chip chu nam pan sa na gms dia lagau bu ki phun chu nangin hinna ding hu hingna dinga na sei do gun hi chu ele lagau bu chu pathinin hu ing na tinga gospel ki pan to pa ki tu dinga a sei gun ham iti ke na nop kit lo na dilemma no mi cho ya cho na lagau in khu hi lung sit no ma no na bui no na ki het do thelo na bui lo na ni het thelo hi da nang len dang hi e ba pat jang kin na ba cho chi ya cho thu na hin se ho khu a ki ve in
nangol dan na buidan dan pathin thu kiti mo mong to na kichi de lo da aye chu ki he cho chi a chu don but theyong na hi poi kan ti ji cho ai wa na in sei do khat le ni ho hi alo theilowa he ta hil chna kan bola le mi tam ta thilangol angol ho no su ngol be che di ja kan non but na ji ni cho ki gyal tang na thilapu hung ke phong pa ho ki gyal tang azwa na pu sam saw pa he gi na sei banga chu bible ampoi bible to ki tu poi ti pa chu na let ni chu me hoi lai chu nang bible na hin sim go na ama chu bible to su be di na good chu chui cho thila zum wa na zum mo na za cha ne het lo dan ki phat lam dan ne het lo dan ching na ki sa o bol the ni ki sa o na ho se pathin mo na ki gyalo lei tur bo se pathin mu na da na la nangol na pen wi chu pathin mi ho hi chlai bo se pathin me khu chi bo se ke ho bo se ati naw kam chang jong kholo ke ho bo na ti naw kam changa kum thum kum li sung ku kinam pinain cho bui naw hi mercy na sa lo tu chang ya na gyal lo aye chu hep tha om ni hi je chu ne thima tu ni hoi tang gyal tang thagau bu pathin amang chae aman cha thilo na gyal ham na tia ai la hu ing na dinga man cha mi tikila hi point na tia gospel tu sei na man cha am itile a hi point na tikina ai ni ip pen chu na doi gut ham hu ta le chun na doi pen chu thagau bu chu zo sei dinga hung mil hem dinga hum mi sumong dinga hung ai bo ti chu na nok ti na hai ta chu ne thima na nok mi ta chu kanu me thion chen na thula dan le na thil na thu na ipha thu na pui dan chu na a case chu hi ta chu thila pu chu mil hem ding ang ti nai chu chibanga chu sol ronga hep la thi ta chu la adam leave zonga hep la a hin lom lo an ha a Calvary cross a Krista thilo na chan ge a lut thon chu la na hi chu hai te ke cha na gyal ding ka dei ma jing he tu ne gyalin lang thu hi gyalin lang pathin thun pi sem ti gyal ta aye chu hu hina dinga hung lowa pathin mu be na dinga hung la pathin tu to ke tu a ei chi sa na dewa hung thagau bu chu hung a hi lowa he le chin mi hem dinga hung ti na hin bible chi chu ki chen ta sei ke chu first king bung som ni le ni khu sim la chun a hap leng pa tu sim na mu di chu Joseph to ki thua gal a zor hon na dinga na ama te ni ngai nom gau theding thim gau ke khop hom na a dei de hon ke gau sa na ai ma pathin thim gau di ta pa mi kau nga chu gal na zo lo ding hi chin pathina phal poi atiai le ata san nom lo chu na alung ngai cha na ke gau sa theding thil hala gau thim ho akidei ad angai cha ni chu ai chu pathi pi se ya first king bung som ni le ni chang som ni le ni lang khoi si mai le ki chen ta sei chu a hap leng pan pathin thu ngai ta lo ya chu hagau bu man cha chu pathin nang sei banga chu ai ma hu hing na ding lo pathin a mu chit ni lo a thi na ding a hin man cha chu hagau bu tam ta ko khoma hi chi ka bowling a hap leng pa chi ka bowling pathin koi ma cha dei lo chu ai ma hagau bu anu kha pe nu ngai pi se ya ke ga ching ka ting a thim gau ho kam sa khon zo hagau nga pang ya ti chu na mu ta chi ya chu a hap leng pa chu thim gau hon zo sei pi wa china thi lo chu na tu nya yong lei tu la pa chu el kale ma pathinin in he na na hing ma hung ki phun sa hoi ti cho he chi pa zo sei na pa na he chi thila pu zo sei na pa na chung ki pan ni hu chula pathin thu pun na hin ti naw hung ki pan hi chula thila pu khat hunga na pathin me in so le ong ti ma sa na chi zo wa ama phat je ki chai tan tun hagau thim na ga ti ki no tatyo lungdanom dan iti be se anangol bible in thila zo sei pa a hi ki ti aning kha chaw na ma zo ta lo piu chula thila pu chun pathian ka lo hin bat ban ne ya chun ho ko ma ihung ki phun sa ai ten lang ka kyang hin he bo pen ho ko ki phun sa na kal ma hin ka na hin ki phun sa ten gam tin se le bible mi zo he ti chula hi chi mi zo pa chun chin ko la ma hla a chain a thila pu tu phun ben chu hagau thing tu pu na ta na hin le mang pi ke taw chula a bon ka same spirit ni cho hi chi pa chu hunga a hap leng pa angai num ma thim gau na agau pi banga chu nang ho hi chi thila pu chunga
กูกิเตปะทีนินอะแหงตายน้ำลินเป็นนินกูกิเตตุงตายน้องหอบ่เสอะเทียงนะฮีน้องหอบ่เสอะวะเป็นนะฮีเวเลยตุลาโตโฮเจ้าสีบานกำกายดิงมีงันนะฮีเวอาหุงโลโอยทิลาเฮ็บลางันฮีเวกาวสีทิลางันฮีเวติโอปัวนักสิสาวะอาเมนฮาเลลูยานะติวะนะke mai nang ho hinga kong phun hi vanui le si kapi le khabwa chin ki sun hi jong le nang ho ka ngai lu je wa chin nang ho hinga thugu ke man ke nai ki tia cha kong phun he ti la amen na ti ki ba ahab leng pa lem la sol sugan thi sol thi ni nga hong lem na pa hagau bu chi cho tu na na lem mo ku ki te chu hi chi hagau bu ki chip lai se i tyong le thing loading na asayo si asay dung yang ku ki te lin loading a chei na ting le sola thi bang la hap leng pa thi banga cho na thi dung na man tha na di ong se bo cho a ye chu pathinin thagau bu chu mi him te hu na dinga man cha ngai lo a thi na ding wa man cha chong le thagau bu hung len lut na thei mi mo chu thagau thing pi mi hi poi ti chu na bible chang sim chu na phot chi chu net tam thagau bu chu ong theya na pathin mi in sole ong ti thei tai le chun chin khulam kitinu ong lep thla ma sa benu cho hagau thing pi mi poi ti ki chin tan het hi chen hagau thing pi lo nu cho ong lep thla tu nya nang ho jong hagau thing o na sa lo pathin thu na sa lo si si hi chin nu phi chimi ngol lo chen le thla ki wa tu nai tangol bonga kili iliwa na ngol chen ase siu si amen tiu akipal hu diong la amen na tiu a khu jong le a chi jong la amen ti thei khop lu nya na lep thla ta chu ta chu Bible kalwa Bible la umlo pa thu na sia na nge Bible la min an na nial chuna za chalo bol hi tang na ki na bol lai sa na ki jom shooting azo ting la na video na ki delete din lai chum bol hi tang na za cha ki phun ma sangin pathin ging in lang pathin ta ki bul phun ti tu nya so pi kha in la ngai lut na ka tip na hi in mi dang easy target ho bang nin bol hi tang pathin thu na se ho dana na ki nei ho e ma thila thuil na hin ho ki chin ta ki muwa khat we ti la ki don dan kan tiung le ni tam ta na su ngol be che di ja kan don but na ji ne chme pathin tu se di tam ta ka nei chme nang ho mi ngol ho loi ja a bible tu se di jang kya ka se the lo nang ho oi kan bui pi ma sa ne chen het thi ma ye chun ching thein lang nam thila pun ong lep thla nu nu ji en ama cover ver na ding bible hi dung phe vai phe in thoi tang adon wa yong ni het lo pichin hagau bu pathina mangcha ipia dinga mancha hu ina dinga la mangcha de amang chai ti la na num pon hu ina dinga mancha lo ju thi na yeng chula ko bru siwa na ti holo chu gmf de hong ki phun ma sai le nam pi thi na dinga hong ti na chula chi ki sa yong jen het thei lo ibi ta banga ya atung kilip lip ma kili ilwa ngol jing ni dung vai ki lep lang le le dinga nang ngol jing jesu kristana sei cho na good cha chu a good ding le asumang ding le athat ding aw ngi miem cha pa wang hin na pi ding aw ngi pathin chu hin na pi tu in diabol ki cha that ding tu he di cho diabol ki la na thila tu sei ki ti na pa chu thi na de ti heta chu ding ta le first on bung thum chang get na sei cho diabol chu chon sit bol pa hi chi chon sit bol pa diabol na to yo si sumang ding a miem cha pa ong he ti cho abanda hi chi diabol chu vanui le si pum pi hem na pa chui cho ipi kho asanta pathinin ama cha mamwa nang le ke dinga thu phang sei sa ding ham ngol be se tong setan cha ma cha ma mi lem pa ya chu thu pha mi lep di mong chala pathin ki sa pe pa chun ke pathin ka he ti lo ai le bi sei ding hi ji a bible thun chon ven ti sme pathin thun ven ti sme pathin thu heaven lang ki self god in nei tong bible la ki sun hi jong le ang tia amen hallelujah na ti the ju ki lep na la ki lep na chung pen cho wanu le sia koi mai ta ki hem na talo diabol in ku ki te bo lep la chme ni chun pi sa mingol chung nung pen ne te phot chin chme ngol be se hitang hit di lom lo ma hi ingol lo koi nung i pha deu hi tia hi sam cho hi sawa sa mu ding ki ti pa inspiration ki chang ki to pathin hong in ku ki te hong tu na le si pum pia nam lin pen hong tu ne ki ta san thia hi chia ki bul ngol den mo
kati ilung thimai gel igisu tu me me le pathin thu heng ka ting hei yo le cho ta bang hi ta sana ha sat dan dan chu nang ho pi hoi lai pa na hung ki su do ai tho ta mai ki lem na ni ho ching khulam ta san ho lo hina vetong galaya alung thim na ji a pen lip hol ho ta bang ngan hi bo chu hi chu man chan sala a business grow ba bola kum thum ka crorepati kaya na ama hun sei jong het lo pi cho bible kalwala ti lo sei dia ti sinet wa to chana mu chala min bible question hoi ta donga hoi lai pathin to phot ke kha ong amaro na marenga ki khum khana ki sima don bu na ki bola pathin tu ni ti na se ti chang kha o sei kha lo pi chala hi chinu nung bo chana jiwa defend na bol ji za cha chme kate hi ti pi na ki lep lao abani pina siam abana ke lu na sei pen hingai to kan sei wang wai ki ni ja ma me Old Testament a gospel ke pana to pa umpo e ki tiwang chu mil ha sata lo be khat momong thilangol momong satan lepla diabol tilngol momong chin khula min apai chat ve mi him momong hi ti ki chen tan ki langin hil ha sata mi him wang chu hi ding momong ti chu het sa hi pathinin ipiam khana in kui twist an tan sa ai nei pia ki chen ta ki niaw sa ta dil su puma hagau thin pui hina puma pathin thu hi ka din na ding la ka kil na ding ta ta san khat ai nei nga lo ai le e ho hil chi zo ji wang chu hi ta lo ai to a he abortation chu satan jong thu ta sei thu di sei ya cha satan jong ta san moi poi tia chabi hon do na te denga bible pui koi le pa in hi ta bang mi him chu mi la samo mong hi in thilana tong mo mong hi chi thilana tong ho chun i ti ba gospel het ding ai chu satan ado thu pi pen chu gospel hi chu mi hi min gospel a het ding chu cho satan ado pen chu ai ma gospel ki pan thu pha ki ti genesis a kona ki pan hetai ti ki chin tai het ngai chu adam le if a chon si na chu pathinin krista in ki chin sala cross a mi him te hu don ning avet sa ai ta chu kel ngui mula hin silpia na hi tia pathinin ngaidam na hin chanhun na thiding ta sa ngai lut na zala ahu ingon na hin na pi pension ki chen ta ni khat ding le krista in mi him te hlat don ning vet sa na hi a chuting ta le israel cha te khangla ya haubu thu do le sanctuary service zo sin ki chen ta cross ki chin ta ko mu dan no asai su ke imazo si chu foreshade of Christ ani su ke hi chu gospel ka do ni chu Matthew Mark Luke John kho atum bi a gospel hum hilo chu Matthew Mark Luke John ki ti khun gospel ki pan to pa ani jing le hum chi jing pen chu eye witness a in ji do chu ya chu Jesus Christian ki chin ta sei John bung nga chang som ni le ko la nga sei chu da scripture na simovin hi cha chu ke ma thu jing a phun do hi ati chu la there they testified me ati cho na krista thu phajing an genesis jumle krista exodus krista bon chakya bon chakya pentateuch head to danbule thim gaule khabu jo sina bon chakya ko chu krista hi cho hi chunga chu tu nai hon cross inung wat kitwa idoyu chu krista bo kit cho alaya cross a ki situ su ke hi hi chia chu gospel ompoi ki tijing wang chuna mil ha sata mo moi tai so bityo hi ta bong hoi mil ha sata mo mong satan a lenga ma dinga aman cha mi mo moi ta in bui hui ta mo mong cho hi ta oi ki chin ta bible na sei su ke thu phun bung som le thum chang get na leisit bul ki phu ma sanga pat sa ki that sa kel ngui no ati hi chi kel ngui no chu koi ham zon bung kha chang som ni le kon a ki chin tan sei kin in behold the lamb who take away the sins of world tikit cho na hi chui cho vevin vanui chon sip pumang pathin kel ngui na di cho hiya chu hi chi vanui sim til a patna ki that sa kel ngui no chon krista ni vet sa cho hiya chu gospel ki ti chu krista ti na hi cho na hi chi krista chon ama thina ama hin khu ama thokit na le aung kit ding tho chu vanui pumpia mios i langwa ain ta san ning cho de cho hi chui chu la ipu abraham honjong abon sikya kristani gal dot le tunya e honjong ki gal dot inung gal dot kin chu hebrew bung som la khat pa san mi pa hoin khu sim tong abon sikya krista pathin lengam chu chana ni gal dot jing na First Timothy bung li cha kha chang ni chang thum simote a hin lagao thengin kitchen ta ina sei lagao theng kitchen ta sei cho
นินนุงลำเลมีกิมขัดตาสนาโกนาปุลหาหากาวโหมิสุลำไว้นะดูฮาเลทีละโหตุฮิลาหงลุงลุดดิวทีละโหตุฮิลาหงลุงลุดดิวกิโตจัดจุนะเลยตัวกอสเปลตันนั้นเตกาจนะตุนเวตาคุยหัวเสียมอันนี้นะจูฮิจูอามาเซเลพาเฮดนะที่สากิเดียบตะบังมีพเลมทุโจเซหัวโกนโซโดดิงะฮีคุยเทบละคุยทีละเห็นคุยเทบทำกะไงเต่าเตอามโหจุนอ๋อไอเจกิเลมละหัวตายกิเจนะขามุน7 เดือนว่าขามไหลลบอยู่นะอายุพเลนั่นขามวางแค่ปนเอเลอัตตาสันนเลทุตะเฮตโตฮอนทังวะปุมาเนดิงโอเตียปะทินทิลซิมโหจูเนดิงอินอาซาดาเว7 เดือนนี่ปีนั้นจะดาวตา English in simming oi forbidding to marry is wang chu nai lo and commanding to abstain from meats sa which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth vo sana khamo nga lip nei lo ho adang pipita pathin sim sa he lo dan hami chu hichi kham ho chu ipi het ya abul nga chi belle thilo ho thu hila hung lunglut bung ni ani na chale le mi phalem thu zo sei hwa ko na ku yam de le thila thu sia lunglut na mi phalem ho Bible chang ichi Bible hin kuya het yamo First Timothy bung li chang ka chang ni chang thum le liya se he o koi ho tiam ei ma chi na ki se lo Bible chang in na se pi he o so Bible chu na ga nil dai le lo le hi chi chang chu ka pom poi na ti la wang chu nang thu hin nang in chang khat le ni bo na pama dang hi huilang na ge jam ke hin man chang tilau pa nui nai in First Timothy bung li chang kha apada chang thum chang li chan ho na hin sima thila thuila lunglut na ta sanna ko na pulha a pathin thil sim thangwa puma ne ding ya kham ho le ki chen za da ho chung chang tu dol chu ne het no mai la pha te ke chang ngai tang nan sei pi nge ne ding khat chu nong ki lep hla na hi Bible kalwala na tonga Bible abukim poi Bible a thugu ima cha amzo tapon heya chu Bible sanga hoizo ke man ke tai tia hongzi do pa thepla pa chu na hi in ya chu nang ki ti chun i tiang la pathin thu na pum he thim loading pathin thu ki chip na bwana na hi in pathin thu hi thilapu choi sang na di bwan na man jing a hi in chiti lo cha adang sei thina nei lo hi he ding kha cha thu za na sei in video hi za na nong peng la in nei hin don but la in a hin la na tu se yo sia na bol chi pham thila in tu si thila tu se ya di e pathin in thila mang chai ti bo se do nya pan na lai net thima ya chu pathin huin atum lo be khat thila pu choi sang na dinga pathin thuina he koi in Jesu Christa dop sang le athu thing ta dop sanga athu thing hi ei ho kil na ding le ei ho din pi ding le ei ho dinga chamkim a hi dan pa dop sang na kam chang na la thei lo he chi sanga chu Bible kalwala na pat na tong thei pa thilapu pathina aman cha thei thilapu pathina hin sol thei ti ho po se do na Bible chu a hi lo be kai thang le pa ali tho pa na hi na thil kha chong kili ting le ki mo tin thei ji lo hi che banga chu Bible chang na mu chu thilapu nam na za na mun zo si na li tho ji ngai le hi tia chu ki peilung wai dan na hi pathin thu hin ipi context sa se ya na koi te dinga se ya koi ho chu ne sei na hi ya ei ho zil do dinga ipi theological application ham ti hi khul na jong na nei lo na chuting ta le canonical context ho in ita banga chu episiam ti ho jong khul to na ima chaw na nei lo thilapu ching khulam na to su to te dinga Bible chaw ho yo si na kai thang le bo hin hi chu nangol na le thilan na lep la na lin pen in ita bang chun hi in nai ta di hin lang hi ji First Timothy bungli context ne het no malanan sei pi ta ding phade ke chang ngai ta pathinin ne le cha chung chang thu dol ki ti hi na sata agyal kho hi tin het ngai amma sa pena mihem chon sit na ong ha na pen chu ipi ha ne le cha ai Adam li if ani ki tim zo lo na patip na ni zo lo na pen chu lol hom na ne le cha ti ki sum lampang ai ne thima ne le cha je Jesu Christa gam thip gama Satan apatip na masat pen chu pi ha agil kil na attack ni cho
ne le cha ai te gi cho pathin cha pa ni le song chang la ki su san ta a pathin ni na le ata sa weakness na ne du cha na bo du cha na pen attack a bol cha weakness na temperance ki ti leisit chunga dinga mi him te leisit chunga dinga a pa hlep na sang pen a ha pen do ha pen hi cho koi ha kil thu thei lol hom ding ge tu na se le I pi ha ita sa ai ne le cha ding ngai tu na si a I hin ku pum pi zu do ngap lal lo jong koi mi ki dim se hi lo ya chun ne le cha ki ti satan na sa ta a mi him te I pi ha etik na man hi ti chu ki chin ta ne het nga hi ti chu mas pe na ka sei do no mai chu ne het ding Bible chang long ki chin ta hi tai ni sei chu amma wang kyang pawin chu ti lo le an mot ne zu kham chule hin lai khan ku ding thu ngai tu nan nan longu lun tin chu chini chu thang bangin phulo helowin na chungwa hung chu phung gen te ati luk bung som ni la khat chang som thum la lina chuna ya chu ninung lam ting len mi tam ta hi lop nan a lu a ne la cha ki sum zum loading ki sum zo loading mo ne mo thang hui ta an ne ho tu lai muk bang style ho banga elo la thil gam tin gam tanga mu ma yu sin ne na hin kui miem tam ta hi man de di so tu pha hi ta cho hi cho chung lung ding hi ye chung ching thei win lang na lo lu ki sum min lang ne la cha ching thei win ti pathin ki chin ta hil jing na ho cho na hi ta banga ai sim pau pathin hi ta banga thu ga ai bol lai ta wa indu imong mo ne na dinga nang hon gospel na la koi chu thila thuil nei cho hi cho chu se me ta sana ko na hong pul la ki ti holoi Bible ne la cha chung chang tu tham khat ne thim ning context nan hiling ka te phate ke changai ta First Peter bung khat chang som lagu isimai le sol cha Peter ling ki chen ta na sei cho hi je chun keima ka thin bang hin no ho jong thingun tin a ki sun ne ya ni sei cho Peter re hoi la ya put a chu a hin sim do a Peter in pathin a thin mo I thin na diwin a ki sun ne ta a hin sei da na Peter in hi chu khu ki chen ta mun khara ko na a hin sim do a hi chu New Testament a ho bungo ei ho hil na amani cho pathin a thin mo I thin na diwa sei cho ei wa hi chi pathin a thin mo I thin na diu pen kho uwa khaini beri raza na zu sajan kani number 4 ki ti ho asai na hi lo cho hi cho khu Bible asai lo wa nga athing poi ti miu sin ke jing cho hi ja chu thilo ho jam ki phat lem tho sa ta kani lei ho zalei bol ho drug bol ho ta na dem cho na kham na thei bol ho tia Bible in ki chen ta hi cho cho amin ta asai lo wa nga chu chon sin hei ti wa thi na hei ti cho Bible asai lo be khat ban athing poi ti thei wa hele Peter hi chalai context sa hi til khat asai ma amin ta amin pha hi cha ko na I kang se dingu athing lo abu he ti cho hi a chu hi tin a ki sune ti cho hoi lai pan a hin sei na Leviticus bung som la khat chang som li le li na ki sun pen ko hin sei cho isima hi le hi tin ki chi tan sei ipise nam ti le ke ma hi no ho pathin ka hin hi ji a chu ki su thing wa ke ma ka thin mo ngai no ho jong na thin ding wa hi je ti so hi chi hi cho Peter in quotation a hin bol cho New Testament na ipia ko na thin de a hin tia ya chu lei si chunga ahon hona ki loya o ma ki thol tho ganing ho a ko na ki su bu na na nei lo ding wa hi ti cho ya chu sol cha Peter in pathin a thin mangin thing win tia a hin se na context ta chu sabu ho sakhing lo a ko na ki su thing ning ti na hi cho aya chu Leviticus bung som la khat sung hi category of clean and unclean me ni cho pathin ki chen ta kam chang ta an sia hi chi sa thing lo hin ta acha te ami te ko ma chu a het khan na du le adam the na di wan pi cho dan zui lal na mai ding le dan zui na mai ding a pi gun hello bin a sei ben cho alung sit be se ya cho acha te cho adam the ding la hoi ding de ya cho pathin in a pha cha cha ne dinga hi chi a thieng hin hi chi a phalo hin chi phain ta ai ni khan pi cho he chun a thing lo sabu ka ti ha kon chu ki kang se min a hin tia ke ma ka thin mo nga na thin na thei diu chu he ti cho he a chu sor cha pital in chu kot a hin bola pathin a thin mo nga I thin di win a ki sune a hin ti cho Peter in ama ma chama se hil a ki sune ti lo di cho hilanga Leviticus context a pen chu amu chi ya a ki sune ti cho aye chu Peter hon pathin na ne to lai wa chu a New Testament Bible lo hi cho a bon chawani sim ling chu Old Testament Bible bo hi cho na za a
ya chu azawana se gospel poi nan ti hong chu thilong la nongol na chi khat ni chu ne thimam ya chu Peter in chlai context sa sa hi sa thing lo a ko na ki kang se dinga ti cho chi chu phade ge jang ki me chi ta pathin a thin bonga I thin theine diwa chu ne letsa sa thing lo a ko na ki kang se ding hi chlai first Peter bung khachang som la gup na pen hi chu context sa chu ki chen ta se raja khaini kowa zoom number 4 kani zalei drap ki ti ho se hi lo pi chu hi cho hi bible a ki mention kha cham lo pi chu a ki mention chu sa thing lo hi chu ai le vo sa ho po na khamin 7 day adventist on nagati 7 day adventist on vo sa kham ham thila ho pa 7 day adventist on vo sa kham hi lo pi chu I bi bolai bang angol nei yam 7 day adventist on vo sa kham lo dan chu ki chen ta pathin thun na hin ko mu ding in bible a se hi na za nom ding ja chu na hin do yong chu hin tin phadi ke chan bible in pi sem nan sim ping Isaiah bung som gup le gup chang som le se gi na ki chen tan hi tin a se chang som lu gu apa hin sim pan ka ti a je chu pakai mei ko nga thu a hin tan ning ati cho chamza ma patna ta sa hing zo si chunga thu a hin tan ning chule hi chini khwa pakai a hin thagam ning zo mi ta tam ne ti cho pakai je mei ko nga thu hin tan nin chu future tense lo ahlung nai lo hu chula chuting tal Isaiah bung som gup le gup hi chang som ni la thum som ni le ho ko sim tango new earth and new heaven hung hun ding thu sei cho here chu very apocalyptic literature cho ji future na prophetic book hi cho old testament adinga hi cha chu pakain mei ku nga thuin tan ning thun se ya hi chila athiding ho chu koi ha acham chama ki su thinga hun lei lunga chi a alai lunga mi khat nung zui la the ta vo sani ho yu cha sa ni ho bon chawa mang tha khom ding he tin bakai jina se ye ti so adventist ona se ti lo bi aban le Isaiah bung som gup langa changli than khu dunga to jinga mun thip lai lai ya kuwa ke vo sania na vo sani ha na me bel sung dungowa thet ta satui ki tun ho ti so namua pathin in sathing lo ni a hot dan chu hi chi pathin chun ke ka ki hial ngei poi ti sula pathin thing ta khat le ami te yung thing ta de ding pa chun new testament ami te chu e tabang neding bu hen hona aman ki da ta ni hoding a chu asim ding na hi sa new testament law hi kho jo old testament sanga old testament a chu ki chen ta John than hui bol ho akimat do ale bo sunga ni ki sat ni cho ai lo thu ni ki tan ni cho ai ma Jesus Christ new testament a chu pi sia na lungge la mi na zon pi ha ti ta chula ta sakiwa na ga zon hetalo min na man do hi zong le na lung thima zon than hui na bol mi zong ne he ti cho pathinin hi chu ki chen ta new testament law hi kho a Jesus Christ na vet sai cho ai wanga ipg a hi chu kho zo a hin tin ba cho se ai chu ilung thim ba pathinin adan thu e koi lu piu cho ki chen ta Hebrew bung get nan sei cho ke ma mo pathin ke ding ka dan thu alung thim ba ka ji lu pi ding he ti cha hi chi pathin dan thu chu ilung thim ba nei ma asia pha chu het theu sila na hi chu ki chen ta pathin ngei lu na iwat sa na hu cho hiya chu Jesus Christ ki chen ta sei ke ma nei ngei lu ka thu pi na ni diu he ti cho hi chu ki chen ta pathin thu nei mu sa na hu cho nang het thei zo hi thei eta tu na ka sei hoi ai chu thilong la ngol nei in yong le pathin thu ngai ho het thei ding pathin thu ngai lungel ki an ta thu he thei ho thu he thim ho da ka sei pi nei ta nang wang chu ipi ki sel he thim thei ta sun hi chu he hiya chu ki chen ta bible in ki chen ta sa thing lo ne hi pathin mit ma bu na hi dan ki chen ta old testament lo new testament lo ki chen ta phon lo sing aban ta le Jerusalem council chu betongo Jerusalem council a ex bung som na nga na chu bele chun circumcision chung chang thua kina ki bo tam na le kinil bo tam ani nei lai ta wa a chain a thukum khana ani si mu chui pi ha gentle mi ho ta san na hung sang lut holoi chu chep atan te ti ding sei da ta hi ti we hi jong le hi tin bol sa te ti cho so cha te bung som na nga chang som na ko na chu hi tin ka ngai tui chi dang nam dang hola a pathin hinga ki hei ho chu bolgen thei da hote ama wang milim ho na thilbo ne zon than hoi chule alor ki mi ake that sa ti san ne hi chenga kon jing ki kang se dingun sun le han ka di aba na chu repeat ki na chang som ni ko na milim ho na san ne ti san ne alor ki me ki that sa ho zon than hoi na hi changa kon jing ki kang se a thing lo sa san ne ki ti ha ko na hi ki kang se ne dinga ta san na hung lu ho atil ho chula
tu na nang la ke gentle ta san hong songa lu te hu long hi chu ho ki hil na di chula ya chu masang lai ui cha bonga in khui man ho gentle bonga in khui man ho chu idal ha ding thieng tho ta in khui man na di wa chu ta san hong songa lu diu pathin a thin bonga thin ne di chula hebrew bung som le ni langa chu ki chen ta thin na te lo koi ma chan pathim mu lo de ti long hi chi thin na pen chu tunya na hin khuman hi a chei na hi chu na mu thelo na lagaw ko sei na hi lo chu lagaw hin khu ki ti chi leisi na hin khuman hi chu hi chi pen chu a thin lo wa le pathin na mu lo de ti chu hi chi thin na pen chu lungthim bo se lo ta sa lagaw a bon cha na ne na cha na mit vet na khut ana khoi a sia pha na mu na to kha the lo cha bona a hu mi chu hi cha chu ne le cha bona a hu mi chu na hi chu ki chin ta pathin thun sei ya chu bible le hoila epism no chen pathin hin ammi te hi acha te mo ne ne ding na mo ne ne the tai a thing lo a khan a thing lo a thing lo ki i ma cha khan ngai ta poi tia kon on na mu hi bet chu ne tam thilangol nang thilo nei me ya chu pathin thun he the poi tu nya ka sei ho hi a he thi mo nya ka sei pe tai pathin thu khul nom ho dinga na za a ya chu first timothy bung lina na hin sim pen chu ki chen ta ngai ta a context wi pi ham gnosticism hone sei hi cho ichi gnostic holoi chun particular ta si first timothy na ne le cha ki kham tu dor ko athing ho sei na hi lo cho athing lo ho sei na hi lo cho athing lo ho cho bible pum pia hi pathin mi halang pathin mi lo han ki sun ho lo si hin sa thing lo ki ti don na sa nei lo milim ho ho jong sa thing lo ne lo piu cho tu la hindu jong chi tang nang christian ki sa pathin thing ho pan na ne thil bu vo sa ui sa gul sa ne ko hindu ho la aga chi le na tha lo diu cho hindu ho sa jong thing mo lo ni hu cho ne thiam ta thilongol hi chu hi chi bible la pathin mi thing ho in sa thing lo ne pum ne lo ai wanga ne thedinga athing ki tyo yong chu hi chi gnostic ki tyo lo hen ne kham win ki chen no kham be tu lai roman catholic ho ki sei na ta bang cho na sect group khat aza chom be no mi cho hi chi first century ai lo le first century khang first second century khang la chu hi chi gnosticism ho lo hin hi cho ta ma cha particular ta pathini ne le cha dinga a pha ki sin ho ani kham ve ti cho hoi lai chu nang 7 day adventist nan kila nathila tuil nathila pu lung tup subulit dinga chu number na bria bible thu nan kayam giltan nan sei pi zo na he betang tun ai chu kam phat kan la sawal ta hi chilai muna ki chin ta ki sei ki chen ta gnosticism o context a thu sei in ai ho dinga hi chilai muna hi nang le ke in 7 day adventist na in ngo na ning thu context i ma cham lo a sei nom pen chu gnostic ho banga pathinin thilphak a sei kha asilama sei pathinin ki chen na ding ka asim pen chu amon ki chen lo dinga sei hi tho tama zo thil ho lo chu thila tuil bible to ke kal ho he dis tu nya jo na hon jong bible a lo be bible kalwala thila pu na hin dop lut naw chu gnostic ho ta nin khuman naw in leitul thilo ho ki chen ta opportunity ne het dinga he ichu tham khat thilo pa ne la cha chung chang do la pathin thu ki chip na ne dang ka ga hilan lang sei ding tam ta me aya chu mo hi pathin thu ki ti mo mong hello pathin thu mo mong hello bible am mo pha thilapun thu di se thilapun thu ta se ti sei do na ding mai bible ain pan sat wa ching khulam thilana to le thanglin sei thilana to pan sat ne bible adunga wa le kar a hi ben na hi to tawang mi hil ha ta ya chu ka so pi ti ho ka lung si le ka ngai lut ja pan kala ka hil jinga in hi ching ngai lut na onem hi aza a pathin ang sum ain bel ding hi pakai mina ka tip na nom hi jingai ka so pi pa hi thila ho wa ka ngai lut in ama in video pumpia hong ki bol hol hong ki se ho jo song ipi category ipi kon a hong ki bol ham ti jong hello be a ke bible to say lo be dana ngam tina in ngo le chong le athila piu ho akam chang wa to say ta ho ki san ki ta do jong manipulation bola e ngo le hoi lai video pe na sin ki la do hen lang hoi lai muna pa chong ki la do jong le a seu ji pyong thila tu sei di thilan thil pha bol ngei poi pathin thila mang chai ki to bo cha seu ju ying chula kaw si tu seu hallelujah amen tin ho ngan chula hallelujah amen hoya tiam ta ai ngo na pen jong so veleu chun ga chi tong kaw si pa in kaw si nu ti nu chun thuin se ya hi cho jo sia ko na ching khulam pan sa thun se hallelujah amen sam chuli chu kaw si tu sei chula hit ta bang ta chung ngol hi a context ke san long ke the po na mo le mo ki ka na
ya chu mihil ha sata hevin a hin la ka ngai lu ja ka hila pathin thua ki sunna ka nei ja ka hil jing hi che het thelo azo sa te la mang tha te ding mang tha te ding mang tha te na ki sa hu do zo lo hil nya ki sa he ti ka sei do nom in kora minil ha thu ki sei na balaam lam vai na thu ki sei ken lampi a chi naw ki sei anti christ hung ki phona ki sei hindut wa sel gu hi na hung ki sei jing ta chu tieng ta le a fundamental belief pathin thu to ke pum tu lo da hung ki sei jing ta chu hi cho lo si nil khup hila bible a hin sima ke ai nil jing ka tu sei do hoi tin mo ti cha jong anil ko om nai po in chong le akil hap la zo na ding ma cham nai po ai wa nga sei thei sei mo a hi dan dana ke chu ama chu bible ta ang pang na tu nia bible chang man ho cho ve tang wo ka te bible pathin tu ki chip na man nan chu na a soi tu ha ding khao jang ko ang kinot ta chu kilam la thei lo cho hi chi tam nga ko mi cho hi cho ki het lo ama hi superior pathin cha dana ki yal ki cho satan pa in pathin tu su si ding le thila pu dop sa na dinga pathin tu asim sa la me ki het lo chong le taglin sei lapla chingulam lapla doctor hegin lapla na hiti mai mia thila pu khan thodi asia ti na mai dinga ki pumpi mi ai zu mi khat ni dang ho zo ai thila dom sanga satan choi sang pa dan ai ga se ki hi tabang ta chmi chon he thilangol ching thein lang pathin thu hi jangkya sim ding gon lang thila dop sang na te ding thila huilu na te ding bible simi kang chalinga na su chan normal hi chu tu nya thama kain sei pi thei su nai in pathin lungkot hongin tin hu do te ding le hu na na chan te ding ka de yuvin kan ngai lu be na thi dan diu le namol thilan ki chip na ne dan ka nom poi ngai lut na pathin thu na kil nei lung se ta in gel kho in nang kinyaw sa ta in pathin thu hi ai de bang ta gi san ti chu pa kai ma ka tip nan hi ka so pi te hoi chan chui tan tin a video dang si ko man thei kha cha jong lo dom bu thei kha cha jong lo ama tu sei ho bong bang ka nil dinga ikinil di ai la man thelo tam ta ki sei tuang ki sei chang siong mial si ai tan na tuang tam ma jing ai tan pi ang le chong i tan te pathin bon chang pa thei bu ta ka ki pai